Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing mi biang kijing jasha pendek ya ki kentai kena kablajaru menhakajan mit joka nyoterik ubenaran pang arja arpawai da kabala kena baki langut ki pulit batalion ke Assam ki bedan hamausikar kila temu melasni yo hi langut kena kentai nakasnong mausikar West Khasi Hills Pelapan long kajing sons ir kayat kayeng jeng ki bebon ki samla hapok kasnong ong ubak di nong street Sardar kasnong mausikar. Habakran nak tok khubor hakasngi palai katayo hadin baklalej banbo ya kajing tho si Deputy Commissioner ke West Khasi Hills Pandawa baki Bor District kidi ban shim kya ya katika kam. Kajing temu jeng wan ya kendo ya udisi. Hakabeda ka subject jeng kajing sya. Tambor nakapor sya kapor hakini ki kulit Assam at kabeda bat kan kajing jia ka menin nya tarik hakabaki kun samla thai khasi jungi kisha tambor hakaba kini ki kulit Assam ki labai ki tinggi wana kan kapor banyak kendu ya udisi ba udisi un ai kajing hukum yaki polis department bakin mensitam nak bajur yakin ki breu kibal le yakin pada kam bata kaju kapor ngidawa ba na kasorkar bakin bang nak modor ya kan ka template Assam ko badan ha senam sekar nama kapor kay pendik ya ki padba masuk senam tau hakabati don pada jus ir ban syang bersa patre berta naka daw juga di pendik naka kapor